istraživanje ovog pitanja, pitanje bosančice, se više odvija vani nego unutra, što je normalno za neke naše okolnosti. Mi se bavimo već decenijama drugim stvarima egzistencije. Dakle, bosančica, kao što je rekla Bisera, pismo vrlo slično pismo koje je koristio Wulfila, gotski biskup koji je prevodio Bibliju na to pismo. Dakle, vrlo slično ilijskom mezapskom pismu, mezapisu ilijsko pleme koje je prešlo na najbližu crtu preko Jadrana do Italije, do Apulije, što se nalazi na peti one čizme koje predstavljaju Italiju. Tako, evo, to su stvari koje bih volio da ljudi koji imaju interesa i imati želje da obrate pažnju na to. Rekao sam da je na načelo ovo pitanje, očigledno tu će biti još mnogo istraživanja i treba da bude. Koliko se sjećam, Bisera se to, dakle, broj slova u bosančici, bosančica ima manji broj slova od pisama drugih, na primjer neki varijanti ćirilice. Ja ne znam mnogo o tome, vjerovatno porijeklo treba tražiti u starim jonskim pismima, a možda i u našim krajevima. To se nikad ne zna. Da bismo mogli meritorno o tome govoriti, potrebno je naravno istraživati i potrebno je činjenice suprotstavljati mišljenjima. U našem kulturnom životu, kao i svim drugim aspektima našeg života, vrlo često se izjednačava vrijednost činjenice sa nečijim mišljenjem. Ispada da je nečiji stav ravan činjenici koja je dokaziva, što ne može biti. Onda nema nikada ni činjenice, ako nema činjenice, nema ni istine. Moramo se bazirati na činjenicama. Ako ja, na primjer, kažem da ja mislim da Tokio, na primjer, ne postoji, to nikako ne može biti vrijedno onoliko koliko vrijedi činjenica da Tokio postoji. Ali u našem vremenu, ovo fake news i sve skupa što imamo, zamagljivanje istine je jedan od metoda vladanja svijetom. I znamo Goebbelsovo koliko se puta ponovi laž, toliko će se više vjerovati. I to je slučaj posebno s našom zemljom, Bosnom i Hercegovinom, koja se nalazi na razmeđu između, recimo, civilizacijski rečeno, istoka i zapada, i zbog toga je postala poligonom natjecanja raznih vrsta, prisvajanja raznih vrsta, negiranja raznih vrsta. To znamo svi, o tome ne treba mnogo govoriti. Izuzev ću reći jedno je Bosna, da je ova knjiga napisana o zemlji u stvari, jedan mali segment o zemlji, koja je stara koliko je staro pamćenje. Radi se o stanovništvu koliko je staro pamćenje. Što znači, ovo stanovništvo je tako da od njega starijeg u Europi nema. To su činjenice, jer su istraživanja tako pokazali. Dakle, DNK, haplogrupa i sve to što stoji, od IgN pa nadalje. Radi se o staroj zemlji koja se našla, zahvaljujući prije svega, mislim, geografskim prilikama, da, evo, citirat ću
jednog istoričara, poznata ličnost, ne samo u toj nauci, nego i na drugim poljima, zove se Jovan Cvijić. Vi svi ovdje ljudi od knjige znate o tome dovoljno, ali evo ja ću reći što sam ja zapazio. On je rekao da su Bosnu zaobilazile migracije i da su tamo starinački rodovi. Tako je rečeno. Što potvrđuje ova istraživanja? Dakle, kada govorimo o dubokom paleolitiku, nauka govori o ledenom dobu, nakon čega, kada je ledeno doba završeno, negdje prije 18.000 godina, tada je započelo ovo dugo doba i po svojoj prilici ovo stanovništvo, većina ovog stanovništva, to je zaključak. Dakle, istraživanje vuče genezu iz tog doba. Ta zemlja se našla na tom razmeđu i zbog toga se mnogo toga krivotvori za interese raznih ideologija, raznih kretanja, raznih politika, svakodnevnih i tako da. Tako, mi smo to nam je sudbina, mi smo na tom mjestu. Gdje smo se našli? Evo da dodam nešto što nema veze s knjigom, tako jedno moje mišljenje, a to je da u toj zemlji su ljudi, stanovnici te zemlje su uspjeli, to su naši preci, uspjeli razviti jedan model multikulturalni model, multikonfesionalni, sad kažemo novim jezikom multietnički model, a to je model onoga što Europa hoće da bude. I malo je to kontradiktorno, jer da se pred očima Europe uništava model nečega što ona hoće da bude. Jeste tako, ali to nije jedina kontroverza u kojoj živimo. Uglavnom, dakle, ja bih volio da ova knjiga dođe do mlađih ljudi. Od nas smo da smo mi svi mladi, da nove generacije saznaju nešto o tome, to je vrlo bitno, jer imaju pravo da znaju ko su. Eto, ja vam se zahvaljujem. Ja vam se zahvaljujem što ste me saslušali. Ponovo, ja se nisam pripremio za javno izlaganje o ovoj knjizi. I hvala Biseri što nas je počastila nečim novim, odvažnim, kako žene samo znaju biti odvažne, i na kraju krajeva lijepo